Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwerudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanyira makungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 31 gitugutu 2025 aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye na operation Likonte ndete. Nkuko rero bigaragara FDC ikomeje imyiteguro ikomeye yo kugira ngo yigarure ndetse nisubiza agace ka ndete mama 23 terutse kuba yakigarurira. Turarebera hamwe ibikubera muri secteur opérationnel noro, turebe ibijyanye na officier du renseignement militaire bamaze kugera muri ibi bice bakora muri GD cyase bakorana na Fdnb. Turaba ibiriko biragenda bikorwa, turaza kwabwira ibiri kugenda bigaragara bijyanye no gushyiraho point d'appui. Turaza kandi kureba arme alulu ziri kuzanwa mu bice bitandukanye birimo Ntoto, Busurungi ndetse n'ahitwa Kimuya zigiye gukora operation zikomeye. Turaza kandi kwabwira ibiri kugenda bigaragara ku musada wa FARDC waturutse Katare ndetse ukaba wamaze gushinga ibirinda yitwa Kanyangwe. Turaza kwabwira 12e brigade de réaction rapide BRR yamaze kuzanwa muri ibi bice yo muri komanda adi 3400 région militaire bamaze kugera mu misozi ikikije ndeti. Turabwira rero umusirikare ukomeye witwa Lieutenant Colonel Muganga Faustin uyoboye iyi brigade wamaze kugaragaza ibigiye kuba, aho avuga uti objectif premier ni reconstituer la ligne de front, couper la route logistique et de l'ennemi et neutraliser toute tentative de infiltration. Avuga ko intego ya mbere no gusubiranya umurongo w'imirwano, guca inzira y'ibikoresho by'umwanzi no gukumira igeragezwa iryari ryo ryose ryo kwinjira mu birindiro byacu. Kabari ariyo ntego ikomeye yihaye. Turaza kubiraba, turabwira rero attaque enterrée, tubabwire double insacrement tactique iri kugenda ikoreshwa. Turaza kubihuza na refe incidente ni mu gihe kandi n'abatama badukurikiranira cyane ibijyanye n'amakuru y'ibiri kuba nabo bari buze kuduha ishusho yo ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse no mu bice bitandukanye bigenzurwa na mama 23 ndetse n'ibibera mu bice bigenzurwa na FARDC. Araza kutubwira ko urucuru bimeze gute. Ndi makuru angeza aka kanya biravuga yuko mu bice byahariya muri teritwari ya Rushuru ubu urugamba rwabaye amaragasa cyangwa se urugamba rwakomeye cyane mu buryo. Turaza kumva ibiri zindutse bibera mu teritwari ya Rushuru, turaba biri kugenda bitegurwa ndetse n'imyitozo ikomeye we navuga ko ikomeje guteza ibibazo bikomeye abatari bake batuye muri ibi bice. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara nk'ibi ngibi muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero ibintu bikomeje kugenda nabi cyane bwana mumenyesha makuru, ngira ngo warabyumvishije ko kuwa gatandatu tariki ya 18 ukwakira 2025 hagabwe ibitero karabutaka mu duce dutuwe cyane muri Meti mu duce. Nyuma rero ya 18 kuri uyu munsi wongeye kuvugira urusaku rw'amasasu. Mutamaraza kubitubwira mu buryo bw'iramvuye, ni mu gihe kandi aza no kutubwira ko mu Minembwe naho bitorose. Perezida Antoine Tshisekedi Chilombo ubanzazanye ingufu zidasanzwe mu misozi yegereye Iminembwe nyuma yuko turi kubona imisozi Iminembwe imyishi, turi kubona yuko ikitwa abasirikare ba FARDC cyane cyane n'abasirikare b'abarundi higanjemo n'ikitwa abacanshuro baba Nyarumania, utibagiwe abacanshuro bakomoka muri. Turaza kumva ibijyanye n'aba bacanshuro bakomeje kugenda barungikwa mu bice bitandukanye ku mugambi w'indwano yose bikaba bikomeje kugenda bikura abaturage mu byabo ndetse n'imitima yabo ikabihangayitse. Benshi ntibumva ikigiye gukurikiraho, ni mu gihe kandi hari n'andi makuru agaragaza ibiri kubera mu bice bya Nyavyondo aho umutamaza kutubwira ko. Reka twinjire mu bice bya Nyabyondo, ubwo ni muri teritwari ya Masisi ariko ishyira teritwari ya Warikare, akomeje kugenda mu by'ukuri ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo mwari mwakomeje kugenda mubyumva ko hari imirwano ikaze cyane yabaye kuri uyu wa mbere.
Turaza rero guhita twumva ibyabaye kuva ku wa mbere ndetse n'ibyongeye kuba kuri uyu wa gatanu, turaba ibiri kugenda bitegurwa ndetse n'uko bihagaze hagati aho mwarabana na politiki ubanye n'amakungu. Turi buze kubabwira ko AFC yamaze gusubiza ibyo yasabwe ibisabiwe i Paris mu Bufaransa, aho yasabwe gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Turebe igisubizo gikomeye cyatanzwe, turebe n'ubusasanguzi bugaragara ku bijyanye n'ibyo M23 yatangaje ndetse n'icyaba kigiye gukurikiraho. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara aho M23 yavugutiye umuti w'ururo ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice byo muri teritwari ya Masisi, ibiro ndetse n'ibindi banywanyi nibyo turi buze kwinjiramo tukareba akantu ku kandi muri bwa buryo bwacu, tureba ibiri kugenda bikorwa, amakuru agezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na drone d'observation tactique ziri kugenda zigaragara mu bice bitandukanye, turebe brouillère de fréquence, ikoranabuhanga rihagarika imirongo y'itumanaho z'indege zitagira abapilote M23 bivugwa ko yatangiye kugeza mu bice bitandukanye, turebe obusiere Morotien en 2 mm, turabe biriko biragenda bigaragara ndetse n'imikoreshereze yazo mu bice byo muri ndete. Aho rero hari amakuru akomeye, umwe mu bakurikiranira hafi yagize ati l'ennemi a tenté et dominanter ses positions mais nos troupes ont utilisé la tactique du continuellement était entre reprises record primaire d'un été qui se vantait des pots d'armée à M23. Orero umusirikare yagize ati umwanzi yagerageje kugumana imyanya yari yafashe, ariko abasirikare bacu bari gukoresha uburyo bwo kumuca inyuma maze bakongera gufata ishuri ribanza rya ndete ryakoreragamo ububiko bw'intwaro za M23. Turumva rero mu buryo bw'iramvu ibindi uyu mu officer yatubwiye ko biri kugenda biba. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imodoka za gisirikare 12 zo mu bwoko bwa Land Cruiser zibonwe n'abaturage ndetse n'ibikoresho bikomeye harimo kanoni do 14 n'ibice bitanu ndetse na drone tactique yo mu bwoko bwa Amayone Artide Range Endurance igaragaye ifite ubwirinzi bukomeye. Turaza kandi kurebera hamwe retreat strategique, turebe poste ibiri kugenda bigaragara yitwa Bunyantege. Turaza kandi kubabwira unité de reconnaissance, tubabwire kandi bijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mu bice bitandukanye. Banywanyi nimuze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru atosoje arabana n'umutekano, politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere hitusho ndasabone ntuzongere gucikwa, ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dutangure inkuru yacu mu buryo bw'iramvuye. Ndatangira nkubwira ko kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 31 Gitugutu 2025 hagana ku isaha saa 11 za mu gitondo, umutwe w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye operation offensive, igikorwa cyo gusatira ku barwanyi umutwe wa AFC wari umaze amasaha 28 wisubije mu maboko agace ka Ndeti gaherereye hagati ya teritwari ya Masisi na Warikare, aha ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yino operation yiswe rero operation Linkote Ndete ni igikorwa cyateguwe mu buryo buhanitse n'ubuyobozi bwa secteur opérationnel Nord bufatanyije n'aba officiers du renseignement militaire bakora muri GD n'abasirikare b'inzobere mu bikorwa byo gusubiza inyuma barwanyi ibizwi nka force spéciale ba FARDC barimo abahibu ndetse n'abanakunda, nkuko bivugwa mu nyandiko ya mbere y'isesengura ryatanzwe na Etat Major General de FARDC. Baravuga ko operasi igamije kugarura control ubuyobozi bwa leta mu gace kandeti guhagarika ligne de expansion, umurongo kwaguka w'ingabo za M23 mu majyepfo ya Masisi no gushyiraho point d'appui, ikirindiro cy'ingenzi gishobora gufasha FARDC gukumira M23 kutinjira mu bice byitwa Kimia, Ntoto, ayitwa Busurungi n'andi hatandukanye. Mu gitondo rero cyo cyakare mbere yuko izuba rirasa, umutwe wa mbere wa FARDC waruturutse yitwa Katare watangiye kugera ku birindiro byo hejuru yitwa Kanyangwe hafi y'amasangano ya Ndete. Abasirikare bo muri brigade ya 12 yo muri reaction rapide bafatanyije n'abakomanda bo muri regima y'3411 nibo batangiye ibikorwa bya mbere byo gufata imyanya yo hejuru y'imisozi ikikije Ndete. Nkuko rero bigaragara uyoboye ahangaha ni ufite ipeti rya Lieutenant Colonel ayoboye iyi brigade yatangaje ubutumwa bukomeye
yatanze mu rubuga rwa WhatsApp mu rurimi rw'igifaransa yagize ati objectif primaire ni constitue la ligne de front couper la route logistique de l'ennemi et neutraliser toute tentative de infiltration. Ngenekereje mu kinyarwanda yagize ati intego ya mbere ni ugusubiranya umurongo w'imirwano, guca inzira y'ibikoresho by'umwanzi no gukumira igeragezwa iryo ari ryo ryose ryo kwinjira mu birindiro tugenzura. Aha rero bikaba bigaragara ko urugamba rukomeje kuko rero bigaragara iyi operation yateguwe hashingiwe ku buryo bwa attaque entre cyangwa se double encirclement tactique, gusatira umwanzi impande ebyiri zitandukanye. Iyi tactique rero ni imwe mu zikomeye zikoreshwa mu ntambara z'ahantu hari imisozi, cyane cyane mu gace kandeti gafite le refi incidente cyangwa se terigoranye irimo imisozi ndetse n'ibibaya. Kuko rero bigaragara hari groupe Alpha iyobowe n'umusirikare witwa Kapiteni Kisimba wavuye yahitwa Bunyampuri, wagombaga gutambuka mu majyepfo y'amajyaruguru yaho M23 yari yihishe. Hari kandi indi groupe iyobowe na Majoro Bisimwa yaturutse yitwa Kantuguru uzamuka ku ruhembe rw'amajyepfo rwahitwa Kamuha. Mu gihe cy'amasaha abiri ya mbere habaye contact defi kurasana hagati y'abarwanyi b'ingabo za leta na position avance ya M23 yari iherereye hafi y'ikigo cy'amashuri ya Ndeti nkuko amakuru twakiriye abigaragaza. Biravuga ko ku isaha saa moya za mu gitondo abashinzwe ubutasi ba FARDC bari bamaze kubona drone d'observation tactique ya M23 iri hejuru yaho bari. Nubwo rero iyi drone yitwa DG Mavic 3T yari ifite ubushobozi bwo gutambutsa amashusho mu buryo bwa live, ingabo za FARDC zayiroshyeho hasi hakoreshejwe brouillère de fréquence. Ikoranabuhanga bafite bamaze kuzana rihagarika imirongo y'itumanaho y'indege zitagira abapilote. Ibiro bikaba byahise bituma M23 itakaza amakuru y'aho ingabo za leta ziri kwinjirira, bituma abasirikare bayo batangira kwisuganya mu buryo butari buhuriho ibizwi nka repris des organisations. Mu masaha yakurikiyeho hari ku isaha ya saa moya n'iminota 30 hongeye kuraswa hakoreshejwe obusiere de mortier 90 mm bizatumye agace kandeti kagaragaramo umwotsi mwinshi. Mu makuru yatanzwe na Lieutenant Onesme Kalemba umuvugizi wa opération ahangaha yagize ati l'ennemi a tenté de maintenir 16 positions nous tromper en to utiliser la tactique dit continuellement était en to reprise les corps primaires dont était qui se vantait de dépôt d'armée en M23. Yagize ati umwanzi yagerageje kugumana imyanya yari yafashe, ariko abasirikare bacu bari gukoresha uburyo bwo kumuca inyuma maze bakongera gufata ishuri ribanza rya Ndeti rikoreramo ububiko bw'intwaro bwa M23. Iyo operation yashyizwemo imbaraga zidasanzwe hakoreshejwe imodoka za gisirikare 12 zo mu bwoko bwa Land Cruiser Blende zidatoborwa n'amasasu, kanoni 14 n'ibice 5 zashyizwe ku butaka bwa Ndeti mu rwego rwo gushyigikira abasirikare bari ku mirongo y'imbere y'urugamba. No kuvuga ko izi kanoni nizo mbunda z'umusada FARDC iri guhurisha muri iyo operation, ndetse n'ubufasha bwa drone tactique mer yo mu bwoko bwa Mwaye RT2 range endurance iri kugenzura ibikorwa by'abanzi mu birometero 20 muri zone Ndete. Abasirikare bagera kuri 600 bari ku 30 aho bakora imirwano, naho abandi 200 bari mu bikorwa byo gutanga ubufasha bwa logistique, ibikoresho ndetse n'ibiribwa. Amakuru yatugezeho ku isaha saa 2 biravuga ko ingabo za FARDC zari zimaze kugera ku kigo cy'amashuri cyaho naho poste de santé ya Ndeti yari iherereye. Abarwanya M23 bakaba batangiye gusubira inyuma berekeza mu majyaruguru yahitwa Bunyantege ahazwi nka corridor de repris tactique yabo. Nkuko rero bigaragara umwe muri société civile yagize ati twabonye abasirikare M23 batangira guhunga mu nzira z'imisozi berekeza hitwa Busumba, bagenda batwika bimwe mu nyubako kugira ngo ingabo za leta zitabona aho zikinga. M23 yagerageje gusubira inyuma, FARDC rasa amasasu ya RPG-7 rocket anti-shell, ariko kubera ubuhanga bwa unité de reconnaissance izo rocket nyinshi zaguye kure y'aho ingabo za leta ziri. Nkuko rero batanze amakuru abivuga, aravuga ko mu masaha 8 gusa FARDC yari imaze kugarura ubutegetsi bwa leta mu gace ka Ndete. Mu byatangajwe
n'ubuyobozi bwa FRDC ku gicamunsi cyo kwigenekerezo ya 30 bakaba rero bari birinze gutangaza byinshi kubirebana n'aka gace kandete kari kamaze kuva mu maboko y'igisirikare cya leta nkuko rero abaduhaye amakuru babivugaga. Biravugwa kandi biremezwa ko abarwanyi 17 bashobora kuba bakomeretse bikomeye, ni mu gihe abasirikare 6 FARDC nabo bakomeretse bari kujyanwa mu bitaro bya gisirikare. Nkuko rero bivugwa amakuru hari nkuko bigaragara mu bijyanye n'ubyatangajwe na Colonel Derefe Mavungi ukuri ibiro bya communication militaire G3 aravuga uti ni insinzi ya gisirikare ariko tugomba kugira ubushobozi, umwanzi afite ubushobozi bwo kwisuganya vuba, bityo tugomba gushimangira aho twafashe. Akomeza rero agaragaza ko ibi biri kuba ari urugamba rukomeye. Mu mfunyapfunyo rero nibi biri kugenda bigaragara kwiriya mirongo y'urugamba. Reka rero duhite twumva ibiri kugenda biba ndetse nuko kugeza ngo M23 amaze gusubiza bayisaba kure kuragoma ndetse no kureka ikibuga cy'indege kigakora. Nkuko rero bigaragara ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryamaganye Ubufaransa bwabasabye gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu nama yabereye Paris mu Bufaransa ku munsi w'ejo kwa kane kwigenekerezo rya 30 Gitugu 2025 yayigamije gushakira amahoro ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Niyo byarangiye isabye AFC gufungura kiriya kibuga cy'indege cya Goma nkuko rero amakuru dufite abigaragaza. Uyu mutwe M23 binyuze ku muhuzabikorwa wayo mukuru Corneille Nangaa yavuze ko batarebwa n'ubusabe bwo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse avuga ko batangajwe n'itangazo ry'i Paris ryasohotse nyuma y'inama igamije amahoro mu karere aho yasabaga ifungurwa rya kiriya kibuga cy'indege cya Goma. Ku bwa Nangaa arabona ko iki cyemezo ntaho gihuriye n'ukuri guhari kandi no kubisaba nta biganiro AFC MRDP igenzura iki kibuga yagiranye n'abasabye ibingibi. Yavuze ko ntawe ukwiye kuvuga ibyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu gihe teritwari za Warikare, Masisi, Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Fizi, Minembwe, Warungu n'izindi muri Kivu y'Amajyepfo zikomeje kuraswamo n'indege za Kongo, kandi ibyo bitero bikibasira abasivili, inganda, ibiraro, ibibuga by'indege bito ndetse n'indege ziri mu bikorwa by'ubutabazi. Yavuze ko ibyo gufungura kiriya kibuga bitaza mbere y'ibibazo abaturage babujijwe uburenganzira bwo kubitsa no kubikuza amafaranga yabo kubera ko banki zafunzwe ku itegeko rya leta ya Kinshasa. Ikindi ngo nuko leta yafunze ikirere mu bice bigenzurwa na AFC mu buryo n'ibikorwa byo gutabara abasivili hakoreshejwe indege bitagishoboka. Yavuze kandi ko mu bice bagenzura abaturage babayeho mu mutekano bitandukanye n'ibibazo abaturage bari mu bice bigenzurwa na leta bafite biterwa n'ingabo za leta ya Kinshasa. Yanavuze kandi ko AFC ishyigikiye amahoro, asaba Ubufaransa n'umuryango mpuzamahanga gushyigikira ibiganiro bibera i Doha muri Qatar kugira ngo haboneke igisubizo cy'ikibazo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite binyuze mu biganiro. AFC M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2025 nyuma y'indwano zikomeye hagati y'uyu mutwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Igisagara cya Goma rero kikaba rero cyaragiye nacyo kigaragaramo imirwano ikomeye, ndetse nyuma yaho byaje kugaragara ko hahise hafatwa Bukavu. Ibizakubise ahababaza leta y'Kinshasa yakomeje kugenda isaba ko ibi bizahagarara. Reka twumve abatama batubwira n'ibindi ko ibintu byongeye guhindura ndetse kandi turabyumva mu buryo bw'iramvuye. Twumva ibiri kugenda bikorwa n'aba basirikare b'u Burundi ndetse n'aba FARDC mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bitegurwa ndetse n'ibiri kugenda bigaragara mu bindi bice kuzinda urugamba rukomeye ruzindutse rwambikana nk'uko abatama bari muri ibi bice bari buze kutubwira ko n'ibiri kubera muri iyi misozi bitoroshye. Teritwari ya Warikare bafite ubwoba bukomeye cyane bitewe n'ibitero byabyutse bihagabwa. Turaza rero kumva ibijyanye n'ibiri kubera muri teritwari ya Warikare. Turaza kandi kubabwira ko mu gihugu cya Tanzania
ibintu birakomeye. Leta zunze ubumwe za Amerika zo zamaze kuburira abaturage bayo bari muri iki gihugu. Urugamba rukomeye rw'abaturage bigaragambya rurakomeye. Turaza kandi kuraba icyo kuri ubu ngubu gikomeje kugenda kiba, ndetse nuko kugeza ubu guma mu rugo i Dar es Salaam ihagaze, aho bitangazwa ko kuri ubu ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Umutama kandi araza kongera tubwire ibiri kubera ku zindi agisi, aho imirwano ikomeye ikomeje, aho ibintu bikomeje kugenda biba. Biravugwa kandi biremezwa ko Butembo na Rubero bimeze gute. Operasiyo ikozwe n'uruhande rw'isika cya FARDC itugeza aka kanya, turavuga nti reka tuyibagezeho rero uko bihagaze. Nk'ubu mu misozi yahitwa Ibutembo icyitwa deployment karabutaka zaciye ibintu, imodoka za muzinga cyane cyane ibi bibodoka ndetse kandi n'ibibunda. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kujya no mu gisagara cya Uvira kimaze iminsi kigaragaramo abasirikare benshi, yaba ba FARDC ndetse n'abo Burundi boherejwe kugira ngo bacungere iki gisagara. Mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 30 Gitugutu 2025, ibintu byifashe muri ubu buryo. Tuvugana aya masaha uruhande rw'isika cy'u Burundi rukomeje kugaragaza uburakari budasanzwe ku rugamba, nyuma yuko nubundi umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza yuko nawo ugikeneye guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasubirwaho. Ngayo nguko rero banywanyi, ziro nizo ngingo z'ingenzi tugiye kurabira hamwe, turaba akantu ku kandi, tukaba rero tubasaba ko muri bubane natwe. Ngaho rero tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere hitushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Reka duhere kubirebana n'ibiri gutangazwa n'uruhande rwa twirwaneho, duhite tuza turaba ingene urugamba ruhagaze mu bindi bice. Ndatangura mbabwira ko mu gihe ibikorwa vya gisirikare cy'u Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi, bikomeje kwiyongera mu bice vya Kivu y'Amajyepfo, umuryango MRD paso itangazo rikomeye ryamagana icyo bita blocus humanitaire et deployement action sexy. Bishatse kuvuga gufunga inzira z'ubutabazi bwa muntu no gushyira ingabo mu buryo bwo guhatira abaturage kureka umudendezo wabo. Iryo tangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025, rikaba ryasinywe na Kamasa Ndakize Welcome, umuyobozi w'uyu muryango ushinzwe itangazamakuru rigaruka ku bikorwa bya Fdnb bivugwa ko biri gukorwa mu bufatanye n'ingabo za leta FARDC ndetse n'ingabo zitandukanye za Wazalendo, bagamije gukumira no guhatira abaturage b'abanyamurenge kuva mu misozi ndetse no mu bice basanzwe batuyemo, nk'uko biri kugenda bigaragara. Mu nyandiko ya MRDP twirwaneho harimo ibimenyetso bigaragaza ko Fdnb yashyize ingabo zirenga 10,000 mu misozi yaho Plateau do Fizi, Mwenga na Uvira zigabanyijwe mu mabatayo agera kuri 12. Izo ngabo zikaba zikambitse mu mirongo irenga 70 ahantu hatandukanye, kuva muri Rurambo kugeza muri Kipopo. Zikaba rero zarageze kwira mu mihanda minini ya Bijombo, Mikarati no mu tundi duce dutandukanye. Iyi mikorere y'ingabo n'ibikoresho bikomeye bya gisirikare byoherejwe harimo rero ibigaragara ko ari imodoka z'intambara zifite mitrailleuses ziremereye, drone de surveillance n'amaradio communication cribute. Bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku muturage ndetse no ku mutekano w'abasivili. Amagambo akomeye yakoreshejwe muri iri tangazo ni nka deployement assuffisante, bisobanuye iyoherezwa ry'ingabo rigamije guhagarika umwuka w'ubuzima bwa rubanda. Bivuga ko uburyo abaturage bafungirwamo inzira zose bishobora kuba byateza ibibazo bikomeye. MRDP twirwaneho iravuga ko ibikorwa bya gisirikare by'u Burundi bikomeje kuba intandaro y'ibibazo bikomeye by'ubutabazi mu misozi y'amajyaruguru ya Fizi, aho abaturage benshi bari muri situation de enclavement total. Bivuze ko nta nzira n'imwe basigaranye yuko bagezweho ubufasha. Raporo iravuga ko ubutaka bwa Mikarati abantu barenga 10,000
bamaze gutakaza amacumbi yabo, abandi bakahava bahunga. Ibikorwa by'ubusugire bw'ingabo za Fdnb byateje panique generalize, ubwoba bukabije mu baturage ndetse na exoda massive, impunzi nyinshi zikaba rero zikomeje kugenda zigaragara. Abacuruzi bake bagiye kugerageza gusubira mu isoko rya Kivu barafashwe, barakubitwa, bamburwa ibikoresho ndetse n'amafaranga, hanyuma basubizwa mu birindiro byabo mu misozi. Ibyo bikorwa MRDP twirwanaho yabigaragaje nk'ibiri mu rwego rwa violation grave du droit humanitaire international, kurenga ku birebana n'agateka kazina muntu. Iryo tangazo rikomeza rigaragaza uburyo abaturage n'inkomoko y'abanyamurenge bakomeje guhura na exclusion sominari, kwicwa nta rubanza ndetse na arrestation arbitraire, ifungwa ritubahirije amategeko bikorwa n'ingabo z'u Burundi ndetse nabo bakorana. Hari kandi birego by'uko bari gukora dispersion force, kuburirwa irengero ku gahato kw'aba mu bayobozi b'amakomine b'abanyamurenge. Bamwe muri aba bakaba rero bafunzwe cyangwa barishwe bazira apparence ethnique, inkomoko y'ubwoko bwabo. MRDP twirwana iravuga ko kuri ubu hakomeje kugaragara ibitari byiza ndetse bibangamiye bikomeye abaturage, nk'uko rero abigaragaza, bagasaba ko hakorwa igishoboka byose abaturage bakabasha kuba babaho neza. Reka twumve rero umutama tubwira mu buryo bwiramvuye mbere ko dukomeza n'ubundi biri kugenda bikorwa na Fdnb n'ubuhamya, aho agaragaza n'ubundi ko Fdnb ihagaze muri Uvira. Bikaba rero ari ibintu kuri ubu benshi bashingira bavuga ko umutekano ukomeje kugenda ujya mu buryo butari bwiza. Mutama rero bimeze gute? Tuvugana aya masaha uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi rukomeje kugaragaza uburakari budasanzwe ku rugamba, nyuma y'uko n'ubundi umutwe wa M23 ukomeje kugaragaza yuko nawo ugikeneye guhangana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasubirwaho. Igisirikare cy'u Burundi rero uburyo kiri kugaragaza uburakari cyangwa ingufu zidasanzwe, ubu turi kuvugana twongeye kumva ndetse kandi twongeye kubona imodoka nyinshi cyane ziva ku muhanda Uvira Bujumbura kuri uriya muhanda wa Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, aho igisirikare cy'u Burundi kiri kuhacisha ibikoresho byinshi cyane byiganjemo ibikoresho biri mu bwoko bw'ibifaru ndetse kandi n'izindi mbunda ziri mu moko atandukanye. Bikavuga yuko kandi byinshi byanatunganyirijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ku bufatanye bukomeye n'ibihugu byinshi birimo igihugu cy'u Burusiya ndetse kandi n'ibindi bihugu bitandukanye. Ubu rero nk'uko biri kugaragara ndetse kandi uburyo bw'ishusho fatizo y'intambara iri hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngufu z'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, birasa naho byongeye guhindura isura, birasa naho byongeye gukomera cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, dukurikije buryo ki urugamba ruhagaze muri rusange. Amakuru rero atugezaho aka kanya biravuga yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ubu ngubu turi kuvugana nuko bazanye icyitwa abasirikare b'abakomando cyane cyane b'igisirikare cy'u Burundi. Bikanavuga yuko kandi ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC hari abasirikare benshi bari bamaze igihe kirekire bari gutegurirwa ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bamaze kuzanwa cyane muri no mujyi wa Uvira, ariko nanone bikavuga yuko cyane kuri no muhanda Uvira Bujumbura cyane ariho hakomeje gucishwa ibikoresho byinshi bitandukanye byiganjemo ibimodoka bya muzinga ndetse kandi byiteguye gukora akazi kadasanzwe. Ubu rero agasozi kitwa Gomba, Kitara ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye nitwo dukomeje gucurundwamo abasirikare benshi cyane, Kawezi, Runingo n'utundi duce dutandukanye. Urabona yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse kandi na FARDC ariho bakomeje kuzana bashyira abasirikare, nk'uko amakuru atugeze aka kanya kandi tutagomba rwose kuba tutageza ku bakunzi bacu. Batubwiye yuko ibintu byakomeye ndetse kandi byongeye guhindura isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ngayo nguko rero reka rero duhite tujya kuri page ikomeye aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamenyesheje abaturage batuye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23 ko leta ye itigeze ibibagirwa, abaha isezerano ry'uko bari mu nzira yo kugera ku mahoro. Tshisekedi yatanze ubutumwa mu ijambo yagejeje ku baturage be rijyanye n'imyaka 29 ishize Musenyeri Christophe Munzihirwa wahoze ari umushumba wa Diocese Gatolika ya Bukavu yishwe arashwe. Yabwiye abaturage ba Kivu zombi ko ukwakira buri gihe guhora ari ukwezi kudasanzwe kuri bo kuko hari byinshi kubibutsa. Ati ukwakira si ukwezi gusanzwe kuri mwe, uku kwezi kubibutsa ibikomere by'amateka,
kutwibutsa amazina y'abahagurukiye kwirwanaho n'amoko yabo gusa barwanya agasuzuguro, ubukoroni n'akarengane, kutwibutsa isura y'abatanze ubuzima bwabo kugira ngo isi yumve ukuri ku migambi yihishe n'ingaruka z'intambara zashojwe igihugu cyacu mu burasirazuba bwa Kongo. Kisekedi yavuze ko Musenyeri Munzihirwa w'ikibukavu ku igenekerezo rya 29 Gitugutu umwaka w'1996 yabaye uwa mbere mu ruhererekane rurerure rw'abanyekongo babarirwa muri miliyoni bapfuye bazira kuba abanyekongo no kurengera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kandi yabwiye abaturage ko Kivu zombi ko ukwezi kwa 10 atari page isanzwe ku ngengabihe, ahubwo kwigaragaza ko uku kwezi ari ikimenyetso cy'imyaka 30 y'ubwicanyi, kwimurwa ku ngufu, kwirukanwa ku gahato kw'imiryango ikava ku butaka bwayo ndetse no gutakaza abana ku babyeyi babo, abana bakaba imfubyi. Yunzemo ati Gitugutu ni ikimenyetso cy'uko ubutaka bwacu bwakunze kwibasirwa n'imbaraga z'amahanga n'abanyekongo babafasha, ariko kandi ni ikimenyetso cy'uko nubwo byose bizabaye mwakomeje kwihagararaho kugira ngo muhagire agaciro. Kisekedi yatanze ubutumwa mu gihe ibice byinshi by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo muri iki gihe bigenzurwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu mpera z'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri nibwo inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zigarura igisagara cya Goma na Bukavu nyuma yo kwirukanamo ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Muri iki gihe rero imirwano iracyaje imbere hagati y'impande zombi mu bice bitandukanye, ndetse Kisekedi yagaragaje ko yishimira ingabo za leta, inzego z'umutekano na wazalendo kuba bakomeje kurwanirira igihugu, bikaba rero bikorwa batabihemberwa ariko bakaba babikorana urukundo rutagira ikigero. Yabwiye abatuye muri Kivu zombi ko ubutegetsi bwe butigeze bubibagirwa. Ati kuri mwe munyumvira Ibukavu, Goma, Minova, Beni, Uvira, Karehe, Ijwi, Rucuru, Fizi n'ahandi, ndababwira nti leta ntiyabibagiwe. Ibyo munyuramo si ikibazo cyanyu aho mu burasirazuba gusa, ni ikibazo cyacu twese i Kinshasa, nkuko bimeze i Bukavu, Imbandaka, nkuko bimeze i Goma, i Lubumbashi, nkuko bimeze Uvira, kuko igihe igice kimwe cy'igihugu kiri mu bubabare igihugu cyose kiba kibabaye. Kisekedi yabwiye bari abaturage ko amahoro si isezerano rya kure, amahoro ni inzira kandi turi kuyinyuramo. Yavuze ko mu rwego rwa diplomasi, umutekano n'ubutabazi leta ye ikomeje ibikorwa byose bigamije kugera ku gahenge kanyako, gusubiza inyuma ingabo z'amahanga, gusubizaho ubuyobozi bwa leta, gucyura impunzi ndetse no kongera gusana ibyangiritse. Yabwiye abatuye mu duce leta yatakaje ko nubwo umusaruro utahita ugaragara bizako kanya ibi biri gukorwa ndetse ko batazigera bacogora. Yunzemo ati Repubulika iri kumwe namwe, leta iri kumwe namwe, ikindi nanjye ubwanjye ndi kumwe namwe. Akaba ari ubutumwa yageneye abaturage bamaze igihe kinini mu kababaro babangamiwe bikomeye n'ibiri kugenda bigaragara, aho yabijeje ko bazakora ibishoboka byose bakabasha kubatabara, bakabasha kuza kubumva, bakagira icyo babafasha. Ni mu gihe rero ibi biri kuba mu gihe Butembo naho bitoroshye. Reka twumve Butembo mbere ko tujya kuri page yindi. Igisirikare cya FARDC itugezaho aka kanya, turavuga nti reka tuyibagezeho rero uko bihagaze. Nk'ubu mu misozi yahitwa Ibutembo icyitwa deployment karabutaka zaciye ibintu, imodoka za muzinga cyane cyane ibi bibodoka ndetse kandi n'ibibunda biri mu bwoko bw'ama BM12 BM21, intwaro nyinshi zitandukanye zatangiye gupangwa mu bimodoka byinshi cyane, ndetse kandi ukavuga yuko intwaro zirimo ama 12 PKMM arizo ziri kurundwa mu bimodoka cyane cyane ziri kwerekezwa mu bice byariya
muri Butembo. Bikavuga yuko rero iyi Butembo impamvu FRDC ikomeje kwideployingamo ibikoresho byinshi cyane, yamaze kwikanga yuko uyu mutwe kwikubitiro ushobora kuba ugiye kwerekeza mu misozi y'Butembo, nk'uko amakuru ari kutugira aka kanya biri kuvuga yuko imisozi yahitwa Butuhe, agasozi kitwa Butuhe, agasozi kitwa Marepe, agasozi kitwa Maboya hafi y'umuhanda route nationale kabiri utibagiwe Bunyuka hafi y'umusozi witwa Katwa. Bivuga yuko ufitwe mu ntego n'uyu mutwe wa 23. Biravuga yuko nyuma yuko FRDC amaze kumenya yuko uyu mutwe mu gihe ukomeje kugenda wigarura ibice byinshi byo muri Rubero, bishoboka yuko uyu mutwe ushobora kuba wanashinga amatako mu misozi y'Ubutembo, nk'uko amakuru ari gutangazwa. Urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizanitse kandi rukomeje kugenda ruhindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni urugamba rutoshye rero, ni urugamba ubona yuko rukomeje kuba ihurizanitse kandi rukomeje gucangacanga buri muntu wese, aho turi kwibaza batese izi operation ziri gutegurwa cyangwa se ibi byose biri gukorwa kuki bikomeje kugenda bihindura isura mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Bikavuga yuko abaturage bakomoka mu bwoko bw'abandandi bakomeje kubwira abasirikare ba FARDC muri no misozi yegereza Kabasha, mu misozi yegereza Maboya, Sindani, imisozi ya za Kanzoka, Mbata, Kakova, imisozi ya za Biyambe, bari kubabwira bati twebwe rwose mugomba gukora igishoboka icyo cyose uyu mutwe mukawukura Rubero. Ariko bivuga yuko bitari buze kora kuko uyu mutwe nawo ukomeje kugenda wohereza ibikoresho byinshi biri kuva mu birindiro bya Arimbongo byerekezwa mu duce twinshi dutangatanzwe n'umuhanda Rubero Musenene, biri guca amarenga yuko ngo uyu mutwe ushobora kuba warekerekeza muri Butembo mu buryo buri kugaragara umuntu wese yuko urugamba rushobora kuza gukomeretsa kandi rukanahindura isura mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Ngayo ngo reka duhite tujya i Dar es Salaam muri Tanzania tubabwire ibiri kugenda biba. Umuyobozi wa polisi mu gisagara cya Dar es Salaam Jumanne Muriro yatangaje ko hashyizweho gahunda ya guma mu rugo iri butangire gukurikizwa kuva ku munsi w'ejo, nibwo yatangiye ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 saa 12 z'umugoroba. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'uko muri uyu mujyi hagaragaye imyigaragambyo ubwo amatora y'umukuru w'igihugu yararimbanyije. Jumanne Muriro ati nyuma y'ibyabaye polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva ku munsi wo kwigenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora yo murambabarira. Yagize ati nkuko rero bigaragara, yagize ati nyuma y'ibyabaye polisi irabwira abaturage bose bo mu mujyi wa Dar es Salaam ko kuva uyu munsi ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 kuva ku isaha saa 12 bahagomba kuba bari mu ngo zabo. Imyigaragambyo yagaragaye mu bice bitandukanye bya Dar es Salaam, abigaragambya bafunga imihanda ndetse bagatwika bimwe mu bikorwa remezo. Ubu internet ntabwo iri gukora neza nkuko NetBlocks igenzura ibijyanye na internet yabigaragaje. Amagana yabigaragambya bakoze urugendo bagana ku kiraro kizwi nka Senda Bridge kiri mu nkengero z'inyanja y'Abahinde berekeza rwagati mu mujyi wa Dar es Salaam. Ababonye imyigaragambyo yari ikaze yagaragaye mu bice bine byo muri uyu mujyi. Polisi yagerageje gukoresha imyuka iryana mu maso mu gutatanya bigaragambya. Umwe mu bigaragambya waganira na radio mpuzamahanga BBC yagize ati turarambiwe dushaka ko komisiyo y'amatora yigenga tugahitamo umuyobozi dushaka. Mu gitondo cyo kugenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 nibwo abanyatanzania babyukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Na matora yari yitezweho ubwitabire bwo hejuru kuko abanyatanzania basaga miliyoni 37 barimo 200,000 baba mu mahanga biyandikishije gutora. Perezida Samia Suluhu Hassan ahanganiye umwanya w'umukuru w'igihugu n'abakandida 16 barimo Kujengambare w'ishyaka AFP, Hassan Almas uhagarariye NRI, Costa Kibonde wa chama cha Kani Doyo, Hassan Doyo wa NRD n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Suhuru w'ishyaka chama cha Mapinduzi n'umwe mu bahabwa amahirwe yo kuba amatora abaye benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafunzwe barimo Tindu Silo w'ishyaka Chadema rero yakumiriwe mu matora muri mu kwezi kwa kane hagaragazwa ko atujujwe ibyangombwa. Ruhagampina w'ishyaka rya kabiri rikomeye mu mashyaka atavuga rumwe na leta
ATC Wazalendo nawe yarakumiriwe. Ubwo rero muri Kenya ubwo yarari muri Kenya umunyamabanga wa Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga Deogratias Munishi yabwiye Citizen televiziyo ko nta matora yari kuba muri Tanzania, bivuze neza ko mu magambo make ari ukumukumira. Ati ubwo yari amaze gutora Samia Suluhu Hassan yagize ati ndagira inama abanyatanzania bose ko bakwiye kuza bagatorana, cyane ko ari uburenganzira bwabo guhitamo abayobozi bababereye. Nyuma y'ibi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise ziburira abaturage bayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo n'abakozi ba guverinoma yazo muri Tanzania kuba maso nyuma y'imyigaragambyo ikomeye yadutse muri iki gihugu. Tanzania yadutsemo imyigaragambyo mu gihe abaturage bakomeje rero kugaragaza ko batishimiye ibiri kugenda biba mu matora. Samia Suluhu w'iki gihugu ahatanyemo n'abakandida 16. Ubutegetsi bw'igihugu cye bushinjwa kuba bwarakoze ibishoboka byose bukayahezamo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi. Nkuko bigaragara bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye. Bikaba rero bigaragara ko biri kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ari ibintu bibangamiye bikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye kuri ambasade yazo muri Tanzania zasabye abakozi ba guverinoma yazo n'abaturage bazo bari muri Tanzania kwirinda kujya mu myigaragambyo ndetse no kwirinda kujya mu kivunge. Washington kandi yasabye abanyamerika bari muri Tanzania kwirinda kwigaragaza cyane, gukurikirana ibitangazamakuru byo muri iki gihugu kugira ngo bamenye amakuru agezweho ndetse no gukora ibishoboka byose bakamenya abantu babari hafi.